umuhungu wa Juvenal Habyarimana yahuye n'umuyobozi wa FDLR. Amakuru yemeza ko umuhungu wa Juvenal Habyarimana yahuye n'umuyobozi wa FDLR mu gihe Felix Antoine Tshisekedi ari kurwana intambara yo kugira ngo bahane igihugu cy'u Rwanda, ngo babe bazana indege barase. Ariko hari ikintu mutazi kibanga, reka nkibabwira cyase reka mene iri banga kuko abantu benshi ntago babivuga. Urugamba rw'iki gihe rurwanwa n'iki? Rurwanwa na diplomasi. Reka mite nshyiramo neva, kamite ngira gutya mbashyiremo neva. Reka mbashyiremo neva na Kayikwamba, na Tereza Kayikwamba, kugira ngo ninjire muri diplomasi neza. Nukuvuga ngo igihugu cy'u Burundi cyamaze nkaho kimeze nkaho cyamaze kugira gute cyahuje umubano na Felix Antoine Tshisekedi muri iki gikorwa cy'iyi ntambara. Ni nampamvu amadiro menshi ya FDLR cyase y'ababanzi b'igihugu cy'u Rwanda asa nka hari kubera hehe mu Burundi, ariko barishuka igihugu cy'u Rwanda gifite ubudahangarwa. Ese mwari muzi ko ubu ngubu tuvugana bitewe n'ubuyobozi bwiza bw'u Rwanda, bitewe n'iterambere igihugu cy'u Rwanda gifite, bitewe na structure imeze neza? Mwari muzi ko kiri mu bihugu byabaye nominated mu kugira inganda zitunganya nuclear. Ibi ni ibintu bidashobora kwemererwa igihugu icyo ari cyo cyose. By the way, Uburusiya ndimo ndagenda ntago nshaka guhita nyizaho iyi nkuru. Uburusiya hari byinshi bashingiyeho, ariko ubu tuvugana umuhungu wa Juvenal Habyarimana ngarashaka kuba president, bamwoshya bano ba Tshisekedi. Ariko ba Tshisekedi nabo ntaga ari ukumwoshya gutyo gusa, ahubwo amakuru yemezwa ko ngo nabo baba bari gutegekwa. Felix Antoine Tshisekedi arategekwa, uwitwa Geneva agategekwa, abo bose barategekwa n'iki? N'Ububirigi. Hanyuma si ibyo gusa, bikarengaho bakumva inama nk'inama ya Yoweri Kaguta Museveni, bakayumva bakayica amazi. Hanyuma haje igihugu cy'Ubufaransa nacyo kigaragaje ukuri kwa nyako, bari kubica amazi. Ubufaransa murabizi ko bwagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda atari ngombwa gufatirwa ibihano. Si ibyo gusa, bikarenga uyu muhungu rwose uraho, dore umuhungu wa Juvenal Habyarimana ngo nuwo akaza nawe mu biganira kumva neza ngo azaba president mu gihugu Burusiya buri guhereza icyizere, mu gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihereza icyizere, mu gihugu abaturage bacyo baha icyizere ndetse banasobanukiwe, mu gihugu East Africa icyizere, mu gihugu Afurika ishingiyeho, igihugu cyitwa u Rwanda kimaze kugera ku buyobozi bwiza, mu gihugu Patrick Muyaya yirukansa akajya gusaba ngo rwose mudufashe mufate ibihano murabifata bimara iki? Ubundi ikintu cya mbere ugomba kubanza gusobanukirwa nuko kwigira, ijambo bita kwigira, agaciro, ana amagambo nyakwa President Paul Kagame akunda kutubwira buri gihe, akunda kuvuga buri gihe. Ibyo bintu babimenye, nta muntu wapfa kukwinjirira. Reka bakwinjira gute? Uba makuru ari kuvuga iki? Urebye business plan, urebye iterambere ry'ibihugu, urebye inama ziri gukorwa, urebye ziri kuba, si igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ikintu Tshisekedi ngo yashakaga cya mbere. Tshisekedi ngo yashakaga ko Kivu y'Amajyepfo ihinduka indiri ya P5. Iyi P5 akaba ariyo Tshisekedi ngakoresha ngo kubera ko ngo nyine ngo murabona ngo nubundi ngo natwe ngo turabizi neza ngo igihugu cy'u Rwanda ngo gisupportinga M23, ngo natwe tuzasupporting iyo P5, ngo igihugu cy'u Burundi kibinzira Leta ya Kinshasa ishyiramo ibuye ry'agaciro ngo dusupporting P5, atari twe tugiye kurasa igihugu cy'u Rwanda. Iyihe P5? Iyihe koko? Uzi imyaka ishize igihugu cy'u Rwanda cyubakwa, nyakubahwa President Paul Kagame yaravuze ngo ejo ni inama n'umunyamakuru video ndaza, hari ikintu ahangaha ntago ndashyiramo X nk'iyi screen iri imbere yanjye kugira ngo video zose nzibagezeho neza, kandi sinshaka gukina video ziri ku macano y'abandi bantu, muraza kwihangana, ariko ngomba kuhita mbitunganya mu minota mike. Nukuvuga ngo igihari ntabwo ubu ngubu ibihano bafashe ibihano byinshi. Iryo jambo marayo nyakwa President Paul Kagame ngerageje gukotinga ijambo rye, yaravuze ati twafatiwe ibihano kandi mu by'ukuri turi no muri situation itari nziza, ntibyagira icyo bidutwara. Ati hanyuma ubu ngubu urumva
aricyo gihe cyo gutinya ibihano. Mpamvu mvuze ibyo bintu, reka nze mbagezeho iyi nkuru. Amakuru ari kuvuga ko ngo uyu Jean Luc Habyarimana tayari yamaze guhura n'umuyobozi wa FDLR n'abasirikare bakuru muri Pinga. Reka nze mbereke Pinga. Pinga yo rwose reka nze nyibereke. Uyu Jean Luc Habyarimana amakuru avuga ko yamaze guhura n'umuyobozi wa FDLR muri Pinga. Muri yo makuru ari kuvuga. Wakibaza ngo byagenze gute kugira ngo bahure, n'iki kigiye kuba? Ariko indi nkuru ikomeye cyane, intasi za M23 tayari zari zamaze kuhatera ijanja. Ndaje nkubwire ibyabaye kuri uyu mugabo Jean Luc Habyarimana, umuhungu wa Juvenal Habyarimana. Ubu tuvugana njyewe najyaga mbabwira ngo ntabwo wapanga guhemukira u Rwanda, ntabwo wakanga ubuyobozi bw'u Rwanda ngo ugire amahoro. Icyabaye kuri uyu mugabo ndaje mbikuvira imuzi n'imuzingo. Icyabaye kuri uyu mugabo ndaje mbikuvira imuzi n'imuzingo usobanukirwe. Jean Luc Habyarimana, ambush ikomeye cyane. M23 intasi zayo zari zamaze kuhasesekara. Nyuma y'ingendo mu by'ukuri amaze iminsi akorera Kinshasa uyu Jean Luc Habyarimana, amakuru ari kuvuga ko ngo yahuye na FDLR n'umuyobozi wayo ahitwa Pinga. Reka nzariko ese mwagize ngo aha Pinga uyu mugabo ari kujya M23 kuhagera ni ibintu nyine ngo bigoye cyane. Ndakubwiza ukuri, ni ibintu ahubwo biyoroheye cyane, ni ibintu biyoroheye cyane. Aje ngubwira uko bamupangiye abantu, ariko turi kumwe. Hari abantu munkurikiye muherereye ibwota amasimbi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari muri Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mwigaragaze muri comment, ndetse kandi mukande kuri like zizamuka byibuza iki kiganiro kibone like 1000 nizo nkeneye. Reka nze mbereke Pinga. Reka mbereke Pinga ahangaha ngo Jean Luc, mbabwire noneho n'ibyago yahahuriye nabyo. Narababwiye ngo kugambanira u Rwanda nta muntu uzabuza abantu kuvuga byo bazavuga, ariko gutera u Rwanda biragoye kubera ko yaba u Rwanda rufite ubutasi bukome, ndetse n'agace kugeza amagingo ya ubu navuga ko M23 yamaze kubona igice cyayigomba gukontorora. Nta kintu na kimwe uzakora wapanze ngo pangire M23 ushaka ngo kuzanamo izina u Rwanda biguhire. Reka igisirikare cy'u Burundi ubu tuvugana cyarakubiswe ku rwego rwo hejuru. Ku munsi w'ejo bari guhondagurwa, ndetse amakuru yemeza ko ingabo nyinshi z'u Burundi zaguye muri ibice bya Kivu y'Amajyepfo na n'ubu zitari zakurwa ku mihanda. Duce twegeranye na Pinga ahangaha kugira ngo abantu muzi za Kasai, abantu muzi Warikare, kandi M23 yamaze kwinjira muri Warikare. Abantu muzi utu duce twa Warikare, muzi ko uciye wenda nka za Kasheberi, Pinga ni hafi aho ngaho. Uyu muhungu ro gutinyuka, muzi byabaye kuri guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru bitakiri umwami, muzi byamubayeho. Nibyo byari bigiye kumubaho, yabaciye mu myanya y'intoki. Reka nze mbanze mbereka aka gace. Yabaciye mu myanya y'intoki. Ngaha kanza ariko ndaje gatoya. Yabaciye mu myanya y'intoki kubera ko byari birangiye, bari bajya umva. Kandi narababwiye ngo uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana ibintu ari kwishoramo, uru rugamba bamushuka ba Kisekedi bakumva nyine ngo bizarya tu, uko byagenda kose bishobora kurya. Ndetse uraje urebe yatangira no gushaka kwinjira mu bice murenewo. Ni drone ya kamikaze ku rwego rwo hejuru, igomba guhita ikora akazi. Shaka kubereka Pinga kugeza amagingo aya
ni ukuvuga ngo itegereze neza ahangaha, itegereze neza ahangaha. Urabona pinga kuva dore pinga ngiyi, nimba uri kuyibona neza, ariko uko byajya kose ndagerageza ugomba. Okay, angaha ndabona kabisa ari sawa. Ni ukuvuga ngo reba, nimba yaje uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana, nimba yaje he, nimba yaje mwiyipinga, can you imagine za peti, nimba yagize gutya akaza hano pinga, batasi ba M23 bikaba bivugwa ko bari bamaze kuhagera, ndetse uyu muhungu bakabashakaga kumufata wazima, kuko kumurasa ntago ari igitekerezo cyiza, bakabashaka kumucakira bya nyabyo. Yo yashaka kumucakira ko ngo yari arimo hano muri izi newo za pinga mo hano, niho yari yaje kubonana na FDLR. Amakuru namaze gukurura yemeza neza ko ngo uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana, umuntu wamubwiye ko agomba kujya kubonana na FDLR ari Felix Antoine Tshisekedi, akaba yamubwiye ko ibyo bintu ari byo bishobora kumufasha. Yamubwiye ko ngo ibyo bintu ari byo bishobora kumufasha, ariko abantu barabashuka we, abantu barabashuka ku rwego rukomeye kugeza aho umuntu yiyahura kwaka kagena. Nyamara uyu muhungu ahantu bisa nkaho baba batatekereje kure, Felix Antoine Tshisekedi we ubwe yagize gutya aravuga ati twebwe igisirikare dufite ntabwo gifite ubushobozi bw'iki bwo guhangana na M23. Umuvugizi aravuga ati igisirikare, ati abasirikare duhanganye bagize ubushobozi bwo kwinjira mu ikoranabuhanga, bagize ubushobozi bwo kwinjira mu ikoranabuhanga ryande ry'igisirikare cyacu. Urambwira ngo aha hantu si ukwiyahura? Aha ni ukwiyahura. Icyabaye ni iki rero? Uyu mugabo ngo mu kugaragaza ubutwari bukomeye, ubutwari buremereye, yemeye iki? Yemeye kuza mw'iyi pinga, ariko iyi pinga kuyizamo, reka nza nyishyire ku ruhande. Iyi pinga kuyizamo, amakuru yemeza ko nawe ubwo atari yizeye ko ari bugaruke. Nawe ubwo ntiyari yizeye iki? Yari yizeye ko ari bugaruke. Kugeza amagingo yabyamaze kwemezwa neza ko abatasi ba M23 bari bamaze gusesekara ahangaha mw'iyi pinga. Cyari gisigaye ni operasiyo kwataka, yakishijwe n'iki? Yakishijwe n'abayibo, abasirikare b'abayibo. Umusirikare hava akagera mujye mumwubaha. Hari igihe we aza yiyemeje kujya he? Yiyemeje kujya mu ntego y'urugamba neza. Uyu mugabo nawe ngo bamukubise inshuro ku rwego rwo hejuru, habuze gato yawe yagiye kumutwara nka wabo FDLR bigize twigize kubabwira barashe ikibuno. Umwe FDLR barashe ikibuno, ngo yitwa ni Byiringiro nde. Reka twikomereze n'amakuru yacu, twikomereze n'amakuru yacu. Ibitero bya cyase ukuguhura uku kururokoka cyase kurusimbuka k'uyu muyobozi, n'umundi nzababwira n'icyo yaraje aje kumara. Uyu muhungu wa Juvenal Habyarimana mbabwire n'icyo yaraje aje kumara, ariko kugeza amagingo aya nuko amakuru yageze aha muri pinga, cyangwa se yaje aha pinga kandi yahavuye nabi. Yajemo hano muri pinga kandi yahavuye nabi. Twikomereze n'urugamba. Abanyamurenge
i Buruseli mu Bubiligi barigaragambije ku munsi w'ejo. Nzirimba ku munsi w'ejo barigaragambije mu Bubiligi. Abantu mu dutera inkunga dutangire twubaka ibintu bimeze fresh. Kubera ko ndashaka kujya mbaha umwanya mugahamagara kuri phone, nko kuri call, nko kuri WhatsApp call rwose ukamamagara ukambwira. Munsi w'ejo ndagira ngo mbanze mbereke uko ibintu byari byifashe n'Ababiligi. Hano niho tugiye kwerekeza ni Buruseli mu Bubiligi kureba ntabwo ibintu byari byoroshye ahangaha. Ngabo navuze ko ntari bwifashisha ishusho, ariko dore aha ni mu Bubiligi. Abanyamurenge barahagurutse bajya mu muhanda barazenguruka. Aba Babirigi mubona dore niho n'uyu muhungu ari guturuka, niho na Kisekedi yaturutse. Ariko baba bashuka iki? Ubwo Abanyamurenge bari kugenda babigaragaza, bazi neza ikiri kuba hano mu burasirazuba bwa Kongo kuko ni nabo batera inkunga. Ibyo byose barabizi. Munsi w'ejo rero biriwe bazenguruka saba amahoro. Impamvu mbanje guca kwa Ababiligi, nagira mbabwire ibiri kuba he, ibiri kuba ku butaka noneho kuri garawundi. Nyuma y'ibi bitero n'ubundi indege n'ubu ziri kurasa. Amakuru maze kwakira, indege n'ubu ziri kurasa nyuma y'ibi bitero. Akose aba bantu n'ubu indege ngo ziri kurasa Iminembwe. Kivu y'Amajyepfo barashaka kuyihereza neza neza P5, ariko buriya n'Abarundi ngo barayikeneye. Nyamara ibi byose biri kuba, ariko ihungabana nabwo rirakomeye, riranakomeje ku bayobozi mu by'ukuri ba FARDC. Makuru namaze gukurura, leta ya Kinshasa iri kugenda iharabika uru rugamba, by'umwihariko urwa M23 iri kugenda iruharabika. Inama ziri kuba muri diplomasi barimo baragenda bagira gute bazamaganira kure. Inama ziri kuba muri diplomasi. Impamvu ndi kukubwira ibyo bintu, kugeza amagingo ya Kinshasa isa nkaho iri mu bibazo bikomeye cyane. Reka mpere usibye izi ndege zarashwe, indege yamaze kuraswa, reka mbanze ninjire nkuru y'uburyo Goma bahohereje iki, bahohereje ubutasi, ariko bikaza kurangira aba basirikare ba Kisekedi bacakiwe. Kurangira abasirikare ba Kisekedi bacakiwe minota mike cyane. Ibyo byose ndaje mu by'ukuri mbibagezeho, musobanukirwe buri kimwe cyose mu kanya gatoya kabisa. Nshimira abatarama mwese mwamaze gukora subscribe.
ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Health Care ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, Tradition Chinese Medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Health Care atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diyabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imitsi n'izindi ndwara zigiye zitandukanye. Dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge, unyuze mu muhanda werekeza kuri Hotel Okapi, neza neza turegeranye. Uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health